Bienvenidos al informativo en castellano de Televisión de Cambrils. Welcome to the news in English on TV Cambrils. Bienvenue au bulletin d'information en français de la télévision de Cambrils. Cambrils ha obtenido 5 banderas azules en reconocimiento a la calidad de sus playas. Este año, además de las playas de Cap de Sant Pere, Vilafortuny, Esquirol y Prat d'en Forès, la playa del Cabet también ha conseguido esta distinción de calidad que se da a nivel europeo. De esta manera, Cambrils está consiguiendo la certificación de bandera azul por todas las playas solicitadas. Entre los diferentes aspectos que valora la Asociación de Educación Ambiental del Consumidor a la hora de dar el distintivo, se encuentra la calidad del agua, la accesibilidad en la playa, la información que se da a los usuarios y el respeto a la legislación. La asignatura pendiente ahora son las playas de Ponent, donde no se ha solicitado bandera azul porque todavía se están realizando las obras de urbanización del paseo. Cambrils has been awarded 5 blue flags in recognition of the quality of its beaches. This year, in addition to the beaches of Cap Sant Pere, Vilafortuny, Esquirol and Prat d'en Forès, the Cavet beach has also been awarded this European quality distinction. Cambrils received blue flags for all the beaches it applied for. Among the different aspects taken into account by the Consumers Association of Environmental Education when making the awards are the water quality, the accessibility of the beach, the information provided for users, and compliance with current legislation. No blue flags were applied for the Ponent beaches as work is still continuing on the seafront promenade in that area. La ville de Cambrils a obtenu 5 drapeaux bleus pour la qualité environnementale de ses plages. Cette année, en plus des plages du Cap de Sant Pere, de Vilafortuny, de l'Esquirol et du Prat d'en Forès, la plage du Cavet a aussi été récompensée par cette distinction de qualité, attribuée à niveau européen. Cambrils a ainsi reçu toutes les certifications pour les plages ayant fait l'objet d'une candidature. Parmi les différents aspects évalués par l'Association d'éducation environnementale du consommateur, nous retrouvons la qualité de l'eau, l'accessibilité de la plage, l'information donnée aux usagers et le respect de la législation. Il ne manque plus que les plages du Ponant pour compléter ce palmarès. La certification n'a pas été demandée cette année car les travaux d'urbanisation de la promenade ne sont pas encore terminés. El contenedor de fracción vegetal es el 6º contenedor de recogida selectiva que se ha implantado en algunos puntos de Cambrils. Con el fin de informar sobre este modelo de recogida selectiva, desde el día 1 y hasta el 13 de julio se ha ubicado en el vial de Cavet, delante del Centro Cívico de Vilafortuny, una caseta informativa. El objetivo es informar a los ciudadanos de la zona sobre la implantación de la recogida selectiva de la materia orgánica y de la fracción vegetal, y de la agrupación de contenedores en áreas de recogida que se está llevando a cabo en este barrio. La caseta informativa abrirá todas las tardes y los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La campaña también se llevará a cabo del 16 al 27 de julio en el Paseo Marítimo y del 30 de julio al 14 de agosto en el Pino Redondo. The organic matter container is the 6th container found in certain parts of Cambrils. An information point has been set up on the Cavet Road opposite the Vilafortuny Civic Centre until the 13th of July. The aim is to inform local residents about the system of collecting organic material and the containers that are being installed in the neighbourhood. The information point is open from Tuesday to Saturday from 4 until 9 p.m. and on Sundays from 10 in the morning to 4 in the afternoon. The campaign will move to the seafront promenade from the 16th to the 27th of July, and from the 30th of July to the 14th of August it will be near the Big Pine Tree at the northern end of the seafront. Le conteneur de déchets végétaux est le 6e conteneur de tri sélectif installé à certains endroits de notre ville. Afin d'informer les citoyens sur les points de tri, sur le tri sélectif et pour répondre aux questions, une maisonnette d'information a été installée devant le centre civique de Vilafortuny. Les horaires d'ouverture de ce point d'information sont du mardi au samedi, de 16h à 21h. La campagne sera aussi menée du 16 au 27 juillet au passage maritime et du 30 juillet au 14 août au Pin Rond. Las embarcaciones de pesca de arrastre de Cambrils han vuelto a la mar después de 2 meses de veda. 60 días de veda en los que han dejado descansar las especies marinas con el fin de ayudar a su regeneración. La merluza es la especie más importante que se pesca con arrastre. No obstante, la veda también ha afectado a otras especies como el pulpo, el rape, la mollera o la pelaya.
Estas especies durante 2 meses se han ido a buscar a los puertos de Vilanova arriba o de San Carles para abajo, ya que desde Tarragona a la Ampolla se ha hecho veda el de arrastre en el mismo periodo que en Cambrils. Cambrils trawlers have returned to the sea after 2 months of closed season, during which the fish have been given a period of respite and time to regenerate. Hake is the most important species caught by the trawlers, although the closed season has also affected other species such as octopus, monkfish, sole, red mullet, haddock and flounder. For the past 2 months, these species have had to be brought from the ports of Vilanova to the north or San Carles to the south, as the whole area between Tarragona and Ampolla has been affected by the same closed season as Cambrils. Les embarcations de pêche à la traîne de Cambrils sont retournées en mer après 2 mois de veille. Ces 70 jours de tranquillité ont laissé aux poissons le temps de se reproduire et de grandir. Le merli d'Europe est l'espèce la plus représentative de la pêche à la traîne. Mais la poulpe et la sole ont aussi pu bénéficier de cette trêve. Durant 2 mois, les poissonneries ont donc été approvisionnées par les ports de Vilanova au nord et ceux de San Carles de la Rapita au sud, car la veille a concerné tout le littoral. Los comercios de Cambrils están ya de rebajas, unas rebajas muy esperadas, donde los comerciantes esperan vender los stocks acumulados. Eso, sumado a la situación económica actual, hace que estas rebajas lleguen demasiado pronto para algunos comercios. Desde la Dirección General de Comercio se calcula que más de 50 establecimientos participarán de estas rebajas. Este periodo incluirá el próximo domingo 6 de julio, uno de los 8 días festivos de apertura autorizada durante el año 2008. La campaña de rebajas, que empezaba el 1 de julio, se alargará hasta el 31 de agosto. A pesar de estos datos, no todos los comercios empiezan las rebajas a inicios de julio. Muchos, especializados en ropa y productos de verano, empiezan justo ahora su campaña de venta y esperarán agosto para empezar las rebajas. The long-awaited sales have begun in the shops of Cambrils, with the shopkeepers hoping to sell some of the excess stock they've accumulated. This, together with a difficult economic situation, means that the sales have come a little early for some of them. The Catalan Department of Trade calculates that more than 50,000 establishments will take part. This period includes this coming Sunday, one of the 8 non-working days in the shops that are allowed to open during 2008. The summer sales began on July the 1st and will end on 31st of August. Despite this, not all the shops begin their sales at the beginning of July. Many, especially those selling clothes and summer products, have just started their season and won't be holding their sales until August. Les magasins de Cambrils ont commencé les soldes d'été. Des soldes très attendus par le secteur qui espèrent pouvoir écouler leur stock. Pour certains commerçants, les soldes arrivent trop tôt, étant donné la situation économique actuelle. Selon la Direction générale du commerce, plus de 50 000 établissements y participeront cette année. Le dimanche 6 juillet, les magasins ouvriront de forme exceptionnelle pour l'un des 8 jours fériés autorisés en 2008. Les soldes auront lieu jusqu'au 31 août. Certains magasins, principalement ceux vendant des produits estivaux, attendront jusqu'au mois d'août pour débuter la campagne.